أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسا نسلام نازمندلeni haina bahanu bala manamkomor rolonda ni rolobonze nezimgar hifadhi nezimgar kusudiye hunde wana maislamu mara Mungu waje warenge nti hatu bidhinillahi karim. Na tutasamaha au kayas kwa leo nganjao madabanu yemadari njiao ya politiki shangari njiao wumnofu wahusu wumkonsi wahedawla haki harumwensi ya Faransa yode mada ya mwando rujoka hinjabanu. Mada ya pili ngarjoka unjia ya ministri wahele dima Daniel Bandar. Izo de zemada mbili rijo zinjabanu ni heli rizinjao banu ngarta somaha haina makalima ya juru habanu yatabisha mwanyasi au yatabisha haina mru ba manadamu yojwamba ngurongo ondo harongo wanai. Uskwa leo ngarinjiao haimada rijua okaya Ensiati ronga mateka nile fujar lasma nazali ni makamu luti ya yansar medawla Komori. Watukufu ngarinjiao imada na hima bano skoleni rongo waonga mtasamaha nywana nyasi mkourangalia iwanilawe dawla haki katitoa kalima bano ngartazi somaha makalima ni yatekeleza banu dahi mwana nyasi mwanama fundu wangu Fahardini gamjo mrongo wa hema kalima njo kwa yatoa banu mwishie bwa Komori. Mada Fahardini bwa Komori woi mwana nyasi ya jitole ya harmemba na ya dawla haki au ka Fahardini woi mwana ya lamjini ya roha enda ya soma misomo ya rejomo wonsiju nezimge mbabahati ya wasila armensi ya Faransa hajaha yenshi hadungu ya misomo ya hahe hadungu zihazisa hahe kabati mwanadamu mkomori ya parowona Fahardini bahani jeheli isir lobani kabati wandu wakaurijua esi wanadamu hindini nezimge hajailia Fahardini hajabon sijubanu handise zihazisa hae nemisomo ya hae wajiri kafa harbe dawla ya Komor kafa boliwan ya ukawa roha wanu wahibi magari ya wanu wayabalia hujamu mjwa ikoni waua mashababi ya mjwa ikoni waranganya shakaya harmu mjwa ikoni rangu yabo Fahardini harengembana yahusu haina mwana mkomori yarolo hitwa haina mwana mkomori yarongo mateka Fahardini ahebanu gudonese zanongo izopia mwana nyasi uo harendeha beram haruma imbana yinu siwasari wanao situndu hata siparisa ukaya Fahardini woi mongoni momo wana mawatwania wahe Komori haukawa imdi arenga levushe lezahamadi zaikoni shahawallahi kawa woi mwana ala mjini mahala hauya ala babu mahala imbana inu hajo kaiburi za hatawa shawai mnulona ye mavushe ya hezahamadi zaikoni bahi Fahardini woi bwa Komori mlonda ni mlobonze kanga sina wana wa Komori walio harmetsinu na wana walo Komori walio Komori wa wanaye mbana Fahardini ya wanao bahile fujar lasuma nazali hajo kahewa henzahe au kangari wanao hunu Marseille mzee hatu mzee militeri ula mdu hazi nguwano zembana baada mzee militeri Fahardini shamze militeri katine wa msomo wa Fahardini shangu waniso kaya yemdu mbaba
ya zaya yanzu jahunde faida ya howana nensi ya ahemze militaire wandu walovanu wa wanaimba na inu hamvu hamali wa Komoro awala sika ujabani njeli bihe risala harmu wa Komoro hajimla fahardini ngenande ina mafundi wa soma dini wa josha haramu na shahalali walu harmensi ya Faransa banu wajuwa ukale fujar lasuma nazali hashie mipaka ya hosilamu hashie mipaka ya mwanadamu yeshi mafundi wao pia wairea ze kofi eneze shibuti za hangwa hunu waruwa Fahardini hajitolea hakanguwa nombana ya kishababi nguwa nombana ya kubinadamu nguwa nombana hausilamu nguwa nombana hedini ya Mungu na mtume na abonga sina mafundi walo harmentinu pia waonao kale fujar lasuma nazali nguhinyi ya Komoro bahila rika jabani jerimone seni wa Komoro mlondani wananyasi walo harmentsi ya Faransa waloban walo na ilmu ya daraja ya juu ya jorifai hunu ya jorifai no masiwani wandu wao watawa au karikana zile hunu Marseille wa mongoni mwa mwanu makadri wa huwa Komoro wa insurance ya Faransa hususan Marseille haina mwangu wa jobula hunu Marseille zile hivi kabati mli ya jori zililia Muhammad Saidi Dumwasaya makadri wa kabana na mwemba na inu ungonda hu waonda imbane chal kalat zamza militaire hunu Marseille wa Komoro haina banu militaire Marseille ban kabati mbane wana wa mjujubanu hawa harme Faransa pia mze militaire ya tohima hamvu hamali yende heli bai Fahardini ya rende harme mbana inu kale Fahardini leonga mumonao nguhoyon kadonda arun kadon nebanu hababuha gena haki haka hasomo oimana ya soma ya joripa ileo na maudu haka hilmi ya kauta ilmu haka ujaikoni ejeta ya ilmu heni ya kaunda maarifa haka ujaikoni ejeunda maarifa le dhalimu lasuma nazali wa ya kaunda maesha haka utukufu humjini kone Athumani Mwanina Abdussalami Athumani Abdussalami Wauduanu wakafundisa azali hovanguo na nguone heli ya jangamizo mjua ikoni ya ranganyo mjua ikoni Athumani Abdussalami ulani ya kauvaza azali jabaruani ya kauvaza azali na ambari nguo hauka ambari na azali ya kauvaza nguo ya usibutu wa chete ngweni bahibaruani wala wakati ya kanema zemagaza zahe iyo ndio ambari ya kaudo hule mitiripwa leonga mwana zarmunga bahitika mjabanje biheri sala huwa Komoro hajimla Fahardini bwa Komoro hajitolea hemba na hini hamvu hamali homkonsi hena mnaini haina usiku ikarkarundu wanadamu hamanda wanu wallahi le dhalimu la subhana zali kalijuma hanu ravani ya biri walewe kababu hawanu njamba kaya fundi Fahardini kende mwende ya rongo anayi hawa ya rongo zandu nayi yesu normali na yeho heabani hata hasama wale kababu hawandu wanzu wa mreme hasibabu dembwana inu ngohule noke hule na Fahardini sheka Fahardini hade ya mru yo hakim ya juha de mru ika Fahardini hapa mdushonge na haki ya shemba na inu manadamu yo huwa ano hamvu hamali kabatija Fahardini na mze militaire Otsikanza ni jembabani mweshele zenu kwa wa Komoro kaya sotsi pianga arsau daula haki kabati mwana mkomoru tutsa daula haki ngasivanu shahakika mvu na mali Fahardini na mze militeri wahitoa sababu dembana ya daula haki
sitasi nga sibanu nga heyao haina usikubanu shasisi yokiri mwezi mili rahare jahar mazerezo zimu yokiri mwezi au mwezi mili au mwahara harejatwa enero na wawe hena zaaja fahari yotowa yoro mpono poshoni hatowa kubole orkanzari mwambieni wanyasi mlo masiwani wakati uja mwishia mwananyasi mzee wa hatu bisharafa kwa Azerbaijana mjini Paris ilande mwana ritsa hao abasi wakati lono ni mweshelezi zeni mimi na habanu nizamba banu yembwana siri wana ora kai wana jana leo ni mandu mloko mori mrawa ono babufu na mjushileze kanape mje rimweshelezi zeni ukaya embwana ya hatu hususani si wandu lo Marseille ngabu wandu wa daula haki wajibenu wa wandu waonao shasisi nga si harumasha iduku no mzilizo rirenge miadi kale dhalimu lasuma na zali no wandu wasuma na zali wajuja Faransa bana shosa Marseille wakaze bunjilio wandu wanjie inna lillahi na rajula wasumani kana uhezaji tena haumdu wa sirikali wa zali ujojarimo mjua Marseille yambiengu fano bunjulio aparu wa Komori hunu wa Komori iye sarrenge miadi rangu vala hatana leo ahibana kaujani weshelezi zenu kaya vanu bonsi jubanu ngabo droit ngawe na pasi karna ujo uhabanu rudoto aze sir lonizo shangari mwambiani wa Komori rimwambiani ka 2025 azali insha Allah na Mwenyezi Mungu gujorishishia Taliban biidhnillah karim gujorishishia Taliban wanu sikarsu abanu rudora uwa roneha haruma zemedia mimlimaji wa Komori mimi mlimaji yazinakaniyo ulima horo haya borisiza tuamwele shirika la Ajeka sido wanu rabwe Ajeka njomba hangu shimeju wangu Abdusalam mwananya Saidi Abdusalam Ikoni mwananya wa Athman Abdusalam Ikoni womba baba tuli wa Komori pianga mjua ukawode mru ya rumishia mwele jeshi la mongoza aliswalihi yarinditsa yensi Saidi Abdusalam yalohum jini Koni parwa jalud wode mdiantio hakalfani ya nrenga security na zililie maranya watendewa uamini kalfani sidi wanu wakufanya security ya amini kalfani abuzi kaza ni mashaheza maana sisi ya hati zero za hatu mimi ngamanzo mfoa hangu mimi am personal ikaw mfonjo kwa ufa ni mfoa fanu tarehe yangu yanzihe tarehe yangu ni anzi armentia hangu mfoa hangu njeni fe sawa na fanu insha Allah bidhinillah karim shansila lebanu hojabota samla tende kiyama haukabanu fanu kajafa wa Komori fanu kajafa yeziba lezalale arwi sho tukufu wa mwana woi nguna ribia haina mwana Islamu ya hundo tukufu wa mwana woi bahibu wa Komori kanzani mwashele zizenu kaya yembana inungio na wana wengi wa Komori wa iwanao rawatimaha rawazazahatu pia wa wanaimba na inu haukati sila ujabanje usifu wazazahatu wa Marseille sila ujwa usifu wazazahatu wa Loparino wa Lolio pia sina ushinda ni wa usifu zemba na waziwa nao hasibebu wa Saida ula haki shasikanza na meka Fahardini mimi husuni mwangu mimi Fahardini ikarkarunu wangu wa Fahardini mbwana nijoka kaza kifu na inga mwamoshele zizanyu wanadamu mloihu mambo Fahardini kati mwema halate kaseti haki haukaya ngurongozo wanadamu watwahishia ngurongozo wanadamu wamenyurezitwa leri wanao makadri wasoma armazensi wapasha haina usiku le dhalimu lasuma na lendarengeti hatu ya ilendesi hinru wahebabu
wasoma arme daula Komori wamwele fujana ngilo jema ngalifanya ndo arme daula Komori yabo hena wanadamu yesheleo woi hasome Egypti ngujuo haone heli ense Egypti liyo baikelewe ense Egypti leo ngene hao kaketi sheila Mungu mwazensi za he dunia zafanya misomo ya daraja ya juu lile dhalimu la asmana zali imwanadamu ya rengensi hatu kijeshi 2099 rengensi hatu ya rumishaba ta 2001 ajani kwa raisi endala ya siuha ya rejeitse no hujabarato no jepuan hatu ya zitswani watazatu nwana shatu wati mwanadamu Islamu ya jokaba hanu kamnuka hea hau ya hausiu hau mni yarongwa naye daifahar dile kede mwanaini bwa Komori nguiwano na yengu iwano hamvu nguiwano hamadi bwa Komori lewe kaka mwanadamu haunga wanadamu waibi wao naye zozao nao sheka ya dembana yinu fahardini nguiwano na ngarju wasuli insha Allah bwa Komori na mlaw harara bwa Komori baramba 2025 bani insha Allah nezi mgujorishisha le dhalimu linu si halevanu biidhnillahi karim zangu mze militeri omungu yalonu wabasa wala katusa ministri wala katusa directeur wala katusa shangwanzo kaya harengele kalima la Mkomori ka kairi wonano rahana ukando wala nguso wana wa Komori waonendo lotsas mimlimaji sina uparo jofanya hazi ya serikali rijahulu rumishia risomo misomo ya hunda ye maisha ya duniani akarusomba zamino hazi simbaza mihono hazi mhono hazi ba mimi tifanya hazi homjini Marseille banu ni banu liyo banu ngamjozi swana ama wa mkazi wakati makro ya kufanya ze siasa za ya kaunjama ze kafe delo ze kafe hanjarangu para atanisi hata pia hata sinu Marseille behesha ula na shiparapare ishonisho makro ya kaula dene mbusho nu Marseille na bombi himi njahunda misomo ya daraja ya hazi ya kuzinye shademba maarifa mnezi mgani kusudia nikayo ishela ema kuzinye wahuwa pia tidusho wahala shaisho mina pia nisho makro ya hala aburjwa zemba za aini mnezi mgani nikaza bonsi jubanu maudu rizibalie renderani kwa juhune zilemwe rititulwa makia sinu hunu hasibabu dele dhalimu la sumana zali bahiti kwa janibi mnari salam titivanu bwa Komori haina manadamu wanemba na inu ngwa wanao wenji wana wa Komori ngwa wanao wenji na tena ngwa wenji halimemba na inu wastarabu wenji ngwa wanamba na inu mono bwa Komori ukanga sina wane raka wale wakamaudu ngwa jukaya mbinga ya hensi ya hatu juzi wako kufanya Monsieur hao munu Marseille wana wa Komori wasoma wakaukazi vahanu watolie heli eti hatu neza nongozula mwenti bahi journalist alimkubwa hende hakanza rongoshi Komori wamzia abosi kartie na ukaya toma ya ho ana wanu abole kakarja hunde grupu ya fahar dini juma lijua kangwa wenji wana makadri walonu wanemba na inu wendo warutolele dhalimu linu abatawala wanahatu na walewa maudu kwa nauri wanilia wandu wasubutu wambakawa utirongo shingazi cha Chikomori abu hatori nziro hazililiwa alimkubwa asitowe journalist hazila ukauti towe emo ya Chikomori bana yoibu nziro waudo wanaruamba yende tomalio na maudu wazilo waturongo yeluha ya hao ya wale mdu jafahardini ya jitole ya wanemba na inu hambu hamali ya njao haina bani wa mjia nili entiatu yoko wani mwambo kakasona bana zintrabo jamba katutoa makalima ya tabisha wanu jambo kawanu ngabo wandu wa tabi hao bari ngutoa makalima hawa ngwambo nongo zinji wanu ngwambo ngutoa siri shaye si normali haukatasi ya makadri ya Komori walobo ntijubani pia kawa himi haigwezima le dhalimu kaljajo kansame dola Komori sheni mnungu nzende akazo mharuma heni mnumbe sengu uroa sujenda hazilo aeroport ni mwambienu ka mimi en 2023 sirikali memandamano ya Marseille hunu riamba rambata eridhiki ni para Marseille ni para Komori 2023 sisi Komori bwa Komori
nezimgu ya hatari viki hangu hula azalika jo shida nzililie hawiyani uwe nezimgu hamba ya riziki yangu ilo 2023 Komoro sede sili nja kantina ruwa ni hatu shati hea ho milimani na kufanya hazi sendeti hata sisanwe universite sitoa zona koshida sijazangu hani yejo kaonda Komoro enda yafungwa yo humbi warangu homzalo hamza zai hata jaf sambitola nduwa dini ndu yarumi hashia ya jua siasa ya jua emu ya jua mweme shamba ntukansi Faransa ngamsio nene na hanu mahakama sheka bala wa ewasuasi kainjia hospitali yae kazo joheda sha amini na botele we riziki ya sayampara kango wendo shangondo wafungwa Lamnazi muda panga hansi shasida wanadamu bamdo baraza linguo wandu wazalu ezero zangu zitokweli sheni mlingeni wakati nelera sinauzia imbana inu rabo jaja daula haki ngarjo hufa sisi ngarjo hufa rabo jaja daula haki hauri kena moro na daula haki yedeli mlezi mgu ya hansi shakanzari mwambia nukaya nyuanya nyasi makadhi maso marumensini mlona za ilmu mzihao ya ilmu yo ngejoka ajalan duniani kina ajalan akhira haukanga mwanao zembi zijira harume masiwa hata ni mafundi wa dini mlo harume nsinu mjuao kale dhalimu lasma na zali nguo wana no wajuhu na urengaze mali za hatu na umenye dini ya hosilamu ya Komori ende hati kamu lutu harume daula Komori mzijua ni mafundi ruwalo hunu ruwalo masiwani bumafundi mjiyao harmaze zedawa mlonu mtu wamba ukaya na rinjama ze la sali ripali mabunjilio nanga mwene nsiani yehenda le palashio la Komori li balank fia ne de dhalimu la sumana zalimu ni mafundi mlo harme daula ya Faransa ni daula ya Komori azali hatoe dini au silamu ngani hunu ngamtsungu wamba kaya ngarjoenda Abdul Karim funa Abdul Karim habe risala baiki hapo basa shahabe risala nina mtokanti hunu ndo amela mafundi na madanga fundi fulani ajabize mwana na ndio fundi fulani ajatema aidha shezi lombizilo Komori kamtsuya leonga mwana fardin wajoka huna dombiza hajoka na doto azedawa shahaji tole asibabu densia eleonga mjoka ujamjua mabe fardin katsona bwana hakweli wiwanu hakweli yabori tokandari njebani bwa Komori ya ukaya wa Komori hajimla kanga sina wandu sawa na fardini na mze militeri mbwana nijo kahisa hali shamgungu jori jaile khair insha Allah taala nezimga jaile wadazangu wa Marseille wa daula haki na mzaze rumbi mlamuhe wakati uja ngamwambia niko wakati uja na mlao harara bazembana zatu lizenda za huzimu le dhalimu ngaljohenda si halevan insha Allah le dhalimu 2025 vanu na singari mwambione kaya le dhalimu 2025 vanu ngamjowone mivushe insha Allah kwesi skadari vuli Zimbabwe yabo wa Komori wakati lonono ngari njao ya ministri wa hele dima la Komori Daniel Banda wa Komori ngamwona zijira masiwa yezi hele fujar lasma nazali hende harenge mwana le dhalimu lasma nazali hende harenge mwana ya tusoma gusijini ye Komori gupweshewe ye Komori makadira kawalinda kawasomo maudu wajokoja wajuhe wajarengeze nsi rijari hundu wanamiziwa nenkafiri yasma nazali riweshela zizo watuto wane ukaya mama dube ya some haya misio ya some za ilmu zahe hakanzarengwa ne Juma Madola yene yafanya zibonze amedabdala hamsingani hamrenge mama du hamwambia ukaya kango ndongo ni pasida nawe mwanzo ni bulie izoloni zone no msomo na soma kakuja ni bulaza no goizo nsinofanya zilamina wa mjoreje Faransa nene na dungwe emisomo yangu hena bantu kanza nende
amedabdala bya na akili amedabdala bya ena sheo amedabdala kena maarifa habulie mwanao la hamnika wajanaze sifaderi armeda la Komoro ni zikader zenkuzi kaulelo Komoro wa Komoro ni wana mlona 25 mlona 30 zenkuhu za utsinza zikaulelo Komori. Mimi amjozi tula ushuhuda kama mimi na wajomba wangu na maziki wangu wakaufanya hazi sifaderi na ufanya hazi harumo uleleze nkuza Komori bombera juu harumo mjua mabinguni uwo Mamadu wenikiwa ya ilmu yahe hatowa yebo Danieli hujahure ngwane nkafiri Yasma Nazali hondo humsomesa hasomo hajangu husijini bo Danieli lerisha kayango parwa Dr. Danieli hawafasira Dr. Danieli ngoto msomo wa hao wonese shamkensi yabo enkafiri Yasma Nazali ya namiseni ni mashababi mwambanganyi na daraja ya juu ensi atungeza misiwa mkansi yabo ngari moshelezi zaoni ukakabana male ya tsonansa mrenge ilimu zahanyu mrenge mhuzu hasibabu €1,000 na €2,000 mliwao nenkafiri Yasma Nazali maudu wa Komori wajo uruhe marongo wa Komori maudu wajo buhe mashishio wa Komori maudu ya matsonga jo wona ensi atungeza misiwao kwa Danieli muhimi ngamanzo mzamize ensi atu mwirende sihindu ngweshwa basale dhalimu la Yasma Nazali hena vani aliyonguswa bakaya na mdoko tere da Danieli ngoje fasiri kwa tere na Danieli ngoje fasiri yabo hawasa uchunjia hauka shaihani haina siri ya hele dhalimu la Yasma Nazali Yesu habaka na mangale shaihani ngomuono banya shaihani aliyabasa bo Danieli imgazi jamba kamrudo angalia Zabira mrudo kawangalia Zabira kakwalinga nyaini unywayo ni majeni ya Komori marengo ya fujar la Yasma Nazali ya jamnika ni kaumulutu harimwe sirikali ya Yasma Nazali heni ya soma ule daraja juu kajajola vimenda na miziwa ne kafiri Yasma Nazali hena mwanadamu katabasi jao kajakiri lazima mdare mmebo mhono juu wala tabu juu mdensa mzee Shuma hafuna watania rehajera joka huja ngutwabe ministri mzima ya karwe dawla Komori yopara Shuma ele mwamba mwede msomo mhunduze doktora nganyeze elimu za daraja juu ngamwone wananyani ngwalo Faransa waja wavurizo bandarini akaila hama vurizo barini eni mdugu tsungo ya hebo juu ngamziwa nao uparopashe bo Danieli honde Dar es Salaam hufanywa jazi mfanye mashafi watu ni masiku watu uparonda bushini honde uone zenongo enkafiri Yasma Nazali yafanywa mashafi Danieli uparonda Morisi honde uone zetobia zifanywa ni kafiri Yasma Nazali huja Faransa bani bo Danieli huono eli reporo kufanywa mkubali mtoa na nyani muhazini mjema kati ya mwiso aliheni Mkomori tokanza pashia doliba machana mane na ralishi mjemnega zamalizo mjemnike enkafiri Yasma Nazali ya jalibu wana nyanyi yenga nyanyi ilmu nyanyi ilmu ngiyonda habo Danieli ya ilmu mloni yonda habo mkiri mnamiziwa na enkafiri Yasma Nazali bahari maulu mjomparani banensi ni garjoka yende sano na mnihimilie babu na mnihimilie miji ba mimi banu na kazabanu da mina nyinga siwazima garjo heze nsini dai kamulutu ngajoka inanda he Danieli kutawa bo Danieli kutawa ezinu kutawa mimru wa uhimilia bwa Komori mimru wa himila Danieli woi hawalila hili
ndati kome Danieli sharangu ya njia le fujar la sumana zali ya rohito wa Komoro ya hibaze mali za daula ya hati kabulu tuarme daula Komoro inarengale fujar la mufti ya mhati bala amenye dini ya Uislamu rangu ya wetabano inti serikali joinde sausoni alimsaidie samahani ulahisa tomaya alimsaidie belu ulahisa tomaya belu kaja jokana mwana mshaha yahunda voti etitiri ya joanzi ya ukaya Komori ngabo mdiahunda voti mwana wa shifubu neopora salimu harmetare belu hatsawa ya zihe mwana mshaha nile fujela sumana lihunde voti ewodo wandu kaibo Danieli ngo himu dainao udo hamba mdiala tasharafa shaha ya we mwana mbahanda au kabela belu hawe mwana mbahanda msaidie wala hisa tomaya ngule shamwiso de shansa kude ile wende tomaya leo na maudu ninyi bo Danieli ni wana mahamongo mirana na mitano nde tomaya leo na maudu Muhammad Ismaila tsuhare ngo hafu ngo abasaka na uraua paka wakati wa voti dajo kutolo ho shambani ni azali ya mrobonze na mdonga lebo Komoro Muhammad Ismaila yuko hamanda zila drago zorongo zifungwa basa hata washavoti hatolwa ya rema fu yangamizo wa Komoro ya ritena tulondani ya baliliwa belu ngamumonao hangamize mwana mshwa hayati hunde voti ni yahimi yale fujala sumana zali lebo Danieli ministri wa helerima ngao yabo ngone helensi endao ngamonao erango skila na leo mfanya leo juzu va hizo ende Dar es Salaam wende mdenge mbezaziwa engizonda hizo ndizo azali avyo kaulia za nsuzinu mangamize nsi baibu wa Komoro ngani mwambioni kaya Danieli woi wa Komoro mimru wa humanilia hamvu hamali haukaya haina shendao shijanga shendao abangela dhimuo nihishimu ye mwana woi nikedamina sharangu ya njele fujari lasuma na zali yangamize Komori yauwe Komori yamenye sharia sina ujua uhimilia mwana ya himatayari yangamize masiwa wanizo azali ya fanyao daine kafiri ya suma na ahe abubo kanajua vumba fatihu ureti wa Danieli la zembi zenda wa hanwe dola Komori ngela dhimu mvumbulwa balebo wa Komori sika unjamba bibititibana rimweshelezi zenu kaya wa Komori hajimla yemba nange wano wa Komori neti halebanu mnezi mgujori jibu Nima shababi mlondani wakati ucha ngari jua ukaya ngabo nzaya ngabo tabu muhafili haneze ntibe ni maele bo mashababi shana mweshele tarehe hanyu netoma hanyu banide mzayao ngamwanua baba hatu wangamiziwa nile dhalimu la sumana zalim rimweshele zizeni kaya mze 5,000 wala ngaretila tibuwa baba hatu guliwa setsa erohe na mwezi haja hampiejini nyua baba hatu hampiejini nyua baba hatu mwandu makana karamfu na bilibili na lavani na langilangi mwa iransi hasibabu nile fujare wanjia harmemi janyu pia wampia nyua baba hatu ngamwonao wanhanyu watinzao biye ya 2,000 euro hena mwana mzima ngutunzo biye 2,000 euro na mwana wanadamu waja Komori leo eyo miliari nga wa Komoro le dhalimu denu wana hae na mzazi ambari ngujwambila zo hadisi 2025 ba mzazi ambari ngujwambila zo hadisi sharka jogana ni mweshele zenu kaya he Daniele wakati uja inu dunia nsamenga mswalezera kaya nsane za usiku maangamizo umma wa Komoro sideli mnezi mgahanda hamba wanadamu wake sawa warumula sharia wake ubinadamu wake uhayati wansi mwana Mkomori ya josoma hata timizi ya hunde ilmu ya hajo kufara haja panambazi arme ya Komoro sisi tasi
rikawalima jikomori rirolari jabon sijuban karjatulanda rabaliliwa rambo wana ndo wafanyize hazi wajuare arumbisi shaside rajuari panyoze hazi hata mnezi mgaribwa wana ngarwa somesa maudu wajuja maudu wajua warilibe insha Allah nyinyi tsanyu wana anyu na bani hanu wana shwanyu wendo wasomo sawana anyu waja harmu dawla komori muwaran sabon wanga miyao hasibabu den kafiri yasmana zali imza zambari hafanya bu Danieli imza zambari hafanya bu Danieli idarusi hamadi wode mwana mshwazali bu Danieli hata uwa yangamiza idarusi hamadi na idarusi hamadi mana bu Danieli leo ulo mwanadamu Mungu na idarusi hamadi wimi tayari ngaonde nafati huu mwangamiza idarusi hamadi bu Danieli mwangamiza idarusi hamadi hasibabu belu na msaidie wo belu ya kanza ya wahenyu bahe ya nruani wamsaidia kanza wahenyu bahe ya sandaya wenu hauzele swala mali warengesa malizo idarusi hamadi ya hezele balahe nzazambare hende hambali lahula wamuisawabu hamba kashe ngarjora semba guvernor renza tribaye harizingare mihono nzazambare hamba hindi hamba na muhime baba na taunube tisalama ne mwona mikama chono halaka hawa parashwara na hamba kae mwana hangu tani fatihu ngujoka ze swafiza awali ebelu na msaidi wako mwanzo warengese mali wamba angarjohenda mwono belu na msaidi yedu warenga fatihu hena mji wakatunza zembene zembuzi wende wafungua na bala idarusi hamadi hani kwe kafe hatsambaliye mbumbu nezensu suwa habasaka uhaula fatihu wa tena amba shena tolwa o directeur ingaruwa wabo Danieli wamrenda tienu fetuze wabo Danieli aburkanza rinjeban bwa komori rimoshele zizeni bwa komori kaya yembanange wanao na nitsire ngemiadi nanye bwa komori ukaye mbanange wanao hususwani marsevan bwa komori rimoshele zizeni wandu mlo komori mwambo nyandu mlo Faransa na mjusheze kana pemje mbashe sijao Vatu wazari mwabieni azali rangu ya rengezi na basafa na bunjilonda uharmensi ya Faransa harma mji rangu Lyon, Paris, Marseille, Nice dahu serse ya fana bunjilio lahu simra azali harmensi ya Faransa na bole kililu hajafana bunjilio hunu hajane wa Komori sambi hajawne wa Komori hun ezabari razala tujahun emana fatiwa tujahunini watsatsa yao hiyo ni heli batu sisi wanaye mbanayi batu heri waritsatsa yao wajuari tweze roho hiyo ndo batu njotsatsa batu ruwa tweza hao hakabani wakati lono unu sisi ngara zarife mimi wakati lono ne mahalloniyo wallah billah keza fezango mwanile Komori hasibabu de Komori nikiamede mwanashe wangu mwanashe wangu fanu ngamitayari mimi Njomba Maria hileo karna ushangaziwa rishangae heni mnugene ridhikia nelera no wakati ne dakika unchuko jabani leo au kalewe mgazi jakarungu ambakaya mruju kuwa rangu gemrende hakuamu wale tsikavumwe wa hangu lazimuni mwanilie nihime nimshangirie shahimi la dhalimu la sumana zali sina ukaji cho jema ndwangalia mwanadamu wa rohi twa mwe taifa la Komori baya botsikandani vile bwa Komori rimweshele zizenu kanga sivanu ngari wanamba na yinu heli lehe Mwenyezi Mungu haina mwana Mkomori ujuo kaye nsia hahe irengwa mateka nele fujar la sumana zali wakati lono unu ngare ndao rambe 2025 vanu le dhalimu linu ngaljo tsahabanu le nekal na ubuliwa insha Allah biidhnillahi karim
hamwiso wananyasi wanzuani, wananyasi wanzuani, wananyasi wanzuani. Na mretse makalima ya kamgazija, na mretse makalima ya kawi mgazijao wangazijangu waribazi zao na mretse na retse suala hilo ikakole mamba wangazijado mbazi zao ni enamwene mwaba yenzuani bawa maore wambako tuanza ni wakomori maore waritabishao leole fujar lasma nazali mwabongu mtabishoni wakomori wangazijangu mtabishoni yeza bari mtoba ezero bidenyu wanzuani le fujari le jone kanjali to bonsi julen zale shanga mjem dore mama sama na hindini wakomori wale hunumba wangazija suwa le hunena usiku na usiku wadailia wakomori yabu harmad anu jana basi marseban wanzuani wale marsebanu karjaga shila ruwa wazi mporona bahanu ikachondararu nisi mporona nzuani wa sohima bahanu wazima mbaka ngwalanio pari harmanu jana wale wangazija wale hapo abuwa mjona ndukume duanzuani wale hapo na rensi baini mbwana ya hatu sonsi pia sinde rikozao ramzuani ramgazija ramumwali ngarkoza hasiba udele dhalimu la sumana zali na mrense paroli muitoa ukawa wangazija wakadamiza la sijao hekari mkadamizani suangazija bali ila zimu wali mkadamizi wangazija kama njobulia ngazija heze hito amwele sola nzuani wasi mkutuo shanganya haki ya udai shalanga mtsuwa wangazi dana wale dhalimu ina suku alidole mamshogoro hiyo enkafiri asmana ajali ngejwa mwarenga mwaremale mama na mwatia miharuma na wata mafleri mzambari ngamjabo mcha afu mumtia itsanya mdomba kawangazisha dwa bulele dhalimu lino 2027 lebo makaulina bwansoni emfanya baina rensi ondo kana baraka yembana ni riwani hasonsi pia haritole dhalimu lino bambe kange tinzwao wandu isiso wansirangu waitsinzi edamu iroha wandu waidiso amaketsudisa nge wandu wakansiwa hanise ezipande bahile kena ukiri mwambe kanga mbakisha wata 2030 yeto fanya je 2020 bwanswan na rukonzi yani wakati uja 2025 bane karihimi tayari ngarjoto le dhalimu la sumana zali tosa na salamu na zinde leheni manam komor rolo ndani rolo bonze nezim gari jali khair insha Allah taala naruombe dua mwana woi nezim gamshifai nezim gajali hunde wana mongono mami rike mongono mwandu jondera kombo yenti insha Allah taala ban bidinillah karim ye tarehi jairanzihe yaukaya bakaya mjomba Maria hafu sababu huwa nile ekomor ruwajuro wana wajaoni siya kambaba hao hakanza wanile komori ngami tahiyari ero hangu yende hasibabu ni daula ya komori nezi mgaribu mshinzi wa hensi hatu bidhinillahi karim nezi mgu na jali khairi insha Allah ta'ala haina mana mshohatu lobana utsuona mrumme nguya mrumme wa halali wa handana akhira haina mana nyasu lobana utsuona mrumshe nguya mrumshe wa halali wa handana akhira wana hatu na shatu walopirizo mnezi mga watoe wajimondo mwema wananyasa walimo lapitali mnezi mga wabonono biidhinillahi karim na ujise manza ya rabbal alamina ya Allah ya Allah ya Allah haina manam komoru lormen sinu tabiho ya husuya pose dossier bon sijubano mnezi mga jaili haina mkomoru lormen sijubano tabiho mnezi mga mama ya Allah ya Allah ya Allah ngarhomba bo mnezi mga nimnezi mga ritolele dhalimu la sumana zala harmed dawla komori wana wa komoro wale neza ilmu neza daraja juu wahunde misomo ya wahushinda insiatu yende usoni mnezi mgarbi khairi insha Allah taala biidhinillahi karim wazazahatu wanashohatu mashabab wa babahatu msinzi bieza 2000 euro na 2500 euro mwende mlata 25,000 euro na mtoe 1000 euro au 500 euro mtoze sadaka za homsihiri wa Marseille uhunde nyumba njema hunduniani udo nezi mwe hanzishiyele ya jauni ke nyumba njema akhira bidhinillahi karim retoze sadaka za homsihiri wa Marseille wa Komori bayuedur juna faida hunduniani na akhira insha Allah taala
katika mle vanu hautikosa mana maislamu vanu ngarta samaha shakartuye ngambu sharko jabari tekeleze kayimbana ya fahar dini ya wanao wiwanu haukweli nguwanu he zemali zahe nguwanu he akili yahe nguwanu he fasiri yahe rata sira juu ya heyao vala ila pia izilambana buwa komore naomba Mwenyezi Mungu kangarjuhonana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.